Nagpintas ka talaga, Marina. Sa anak mauma amang ming itinagamo aropam. Dinakman mo't bulaan, Mang Henir. Kat no bumakatakon nga balasang. Nagkuna. 40 laeng. Bakit ko nang kidain? Di makuna bakit katayag tawon iti sangagasot. Anya, ni Mang Henir nga talaga. Kawamay. Jakto pa'y kuna ke 65 kaun. Tawon la da ita. Tatirik na. Kaslag taon la iti 21. Unay matdatan? Anya ngay, Marina. Kasya na mutin na. Nabayagan nga agdat-dato na ka. Kano ngay nga aklunan na. Ala ni Mang Henir. Anya nga nabayagan kat dua pa lang nga Domingo nga agdat-daton ka. Nabayag daytan para kanya. Sana pagpalastawg. Sana ka na irwam nga agdaton itinapaot. Ta kadag iti amin na nagbalin nga ex-kaw. May isa, dua, wano talo lang aldaw ko inaklunda kaon. Ha? Ay, dapay tay babae, asyak tinangaklon na, tayo so tinagaram. Talaga lang Ay, sana pa nagpalastog ko naman. Ang awan mo tinakatuloy kadakwada. Sika siguro ti final, Marina. I love you. And please love me too. Please, Mang Henir. Kanak ko mapaiti panawon ko nga mang tingiting itirek na. Okay. Please kumamot Di mo mo tiyabot iti makabulan mabayag unay, tingitingem iti agpatnag. Tapno mamwa kung tigasat ko itong bigat. Ay, siyak ni Hinair manang. Shooter nakti anak mo ni Marina. Nagamamu kami iti social media. Kasta ka day. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumu abalay me, sir. Ay, di nakawagan iti, sir. Hiner ko ng blatan. Kaya nagpimpinsyunak manang. Kasta gayam. Ay, ayat ti anak yung manang. No siyak ti makagasat na, ay nanam ay tutibiyag na. Itid ko amin nakasapulan na. Ket ano sam nga arman sir. Ay ste, Hiner, barang maisalat ako nada. Ay, uwin nga rod. Ay, no aklunan na. Ikasar ko adago sa Ay na, di ka kaagyaman tada pa'y lagaram kang nga urek 40 mon Marina. Aklunam ki din ni Sir Hinair. Ay, ante. Anya pa'y lati sa pulam di tangay. Pensyon na daw. Awan trabaho. Nanam ay to tibiyag mo. No iso ti makaginasat mo. Nabiit tayo mat nga namamok ni Henir. Ay, Mang Henir. Nadla ko nga naragsak nga kasarsarita da jay. Kan nasingpat ante. Kay isumay. Aklo namun Di kan agpakipot, Marina. Kamaten nyo ti aldaw. Bareng makaanak ka pa'y. Apay di mo kaya talo makayan? Ay, saan nga dya kinalakay na titubang wano pagdua-dua kante. No di kat jak unay am-am mo ni Mang Henir. Nag-am-am mo kami lang dya social media. Ay na, asidag lati lugar da dito Agdo mala nga ili ti ayan tayo. Kan impasyar na kan ijay balay da. Saan aya? Ay, wan ante. Tainawis na kami idi nagkasangay dya kapsat na. Anya pa'y lang harot ti pagdua-duaam. Kat na amuam maapod no abalo. Aklunam ki din. Narigat ti agbaak, Marina. Di naktultuladen. Ta agbabawi ak asaan anak ki asawa ide. Iso amak ki asawa ka ki din. Gundawayam ti kaada ti agaram king ka. Pensyonado pa'y ko naman. Anya pa'y lag sa pulong ngay. Hiner, ti kayat ko kat mangag ni nanang ko ti pangadang ko. Iso ti agbalin nga saksi iti panangaklon ko kanyam. Ay, kayat mo asaway na. Ay, ayatan ka Hiner. Anya, ay. Kunak nga uray sana kung asumango kada kayo. Ngam agpilit matoy anak
ko, Hiner. Ay, agyaman manang. Nanang. Ay, apay asyak ti arako po may Hiner. Ni Marina Abaro. Siyempre, sikapay nga umuna nanang. Tarespeto ka na kayo. Ay, thank you so much, Marina. I love you very much. I love you too. Mala, agkasartan. Awan ka di pa'y, love. Si kamat Hiner, makabulan pa lang nga nagdagnata. Damagamono masikuga. Siyempre, ada nga ron napasama kan itinagbagitan ta. Siyempre, damagag, no nakabukal ta na dagos. Awan pay. Apay nga tangay. Diyak mo nalabit. Gapo siguro iti edad ko. Marigatanak sa matan nga agsiko. Ay, santa mapukawan itinamnama, Marina. Dumtang tulad ta. Ay, sapay ko tapno adamat anak ta. Ay, uwin. Santa mapukawan itinamnama. Mga nuinto next month kat masikugan. Kumusta dagiti agasawa Hiner kan Marina kabagays? Mayat met kabagays. Awan ba't ti makita ka problema? Apay, awan plano da alumasin iti pagnaadan. Makipagnaada ka din iti agnanayon iti balayaw kabagays. Diyak ang munuan niya ti plano da kabagays. Mabainak mo't ngagdamag. Taamangan no pagarupin da papapanawag ida kabagays. Sa bagay, adamo pagsayaatan na. No saan dan apumanaw iti balayaw. Apay kunam kabagays. Apay kabagays. Una, da mairanod ka iti pensyon ti manugang mo. No anya ti sida ammait. Sigurado anaimas akanayon ti kang kaninyo anya kabagays. Ha? Ay, kwa. Saan aya kabagays? Kwa. Ay, jak am mo ti sawag iti dayta kabagays. Jak am mo ti isungbat kaw. Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Madamag ko man laeng Marina, anak ko. Apay akanayon at tinapatigatangan ni Hiner Amasida. Paborito na kaday. Ay, kwa. Diyak amo, nanang. Gumatang kamot iti maisabaw, anak ko. Manipod nagdan na kayo, tinapalat tan tigat-gatangan na Amasida. Kanapay asaan asikati gumatang. Ay, awan mo't maigamak nga pensyon na. Anya, di na ito ti pensyon na kan ka? Saan, nanang? Nay, apay ngay. Ay pasensya ka na nako, no makibibiya nga. Ang mas daawaklaan. Taday di amam, amin asapul na, itan na amin kanyak. Katsyak ti makaamo amang i-budget iti matgatan na. Ay, sabali siguro ni tatang ay iti asawak, nanang. Agdumada siguro iti prinsipyo. Ay, Marina. Pudno nga agasawa kamin. Nga maging gatadta katsak pa'y amo naman o ti pensyon na. Mabain akmat nga agdamag. Ay, ipadoktor ka no maditirik namin, Hiner. Ay, saanan. Gastos la na ita. Kan gagangay lang uyag da ito. Aging bagak tumoy lang. Ay, sigurado ka? Wan. Ay, wang gayam. At dasa nga ilek no madamdama. Sa anak namin ang makarwarta kasi narak ko kumaitangal daw. Di namat maitantanti makisinarak kanyak. Iso nga imbagak ngumay dito'y balay. Ha? Pasino aya? Ay, nay, iso siguro daytan. Ay, pakilukat mo tiri daw, please. Ay, sige nga ron. Mabiit lang. Anya kayo matan? Kanayon ama dilay ti kwarta nga itadyo. Pasensya ka, anak ko. Madingamin ti Rick na ako. Itadyo nga rodan ti kwarta. Tagbayad ak manin iti tuition fee. Antoy. O sige, pumanawak matladang. Ay, mabit lang, anak ko. Yamamok pa ni Nanam Amarina.
Ti asawa ka. Hello, Nana. Sige, mapanakon. Ha? Papa, intun sumaron no. Isap-sapa yung itad di allowance ko, ha? Sige. Ay, Hiner, anya ti kayat nga sawon datoy? Anak mo da dyan nga balasang? wan, Marina. Unak man lumay sa lang ta anak mo dyan natayan nga asawam. Jaday jabrod. Ay, baka wananak no yung limod ko ti maipapaned di dayta. Anak ko itiruar ni Julina. Ngam adan sa bali a pamilya ti inana. Ngam di kagdanag. Jakon subyan ti inana. Anya? Ay, sorry ano nagilimod hak. Sigurado ngamin nga maupay ka kanyak no ipudnok tinapalabas ko, Marina. Iso please, pakawanin na kuma. Naimbang nga oras yun, Ana. Dito'y ka diti balay ka, Mak. Ni Papa Hiner. Ha? Ma'am? Ay, kwa. Ada ka din ni Papa. Dito'y nga mintin yung sketch na papanak. Saan ka no makarwata masakit? Pudno ka di? Kwa. Wan, nasakit nga minti sa kanata simruti rayuma na. Sumrak ka. Ay, agyaman Nana. Anak mo iti sa balimanan nga babae dahi siya, Hiner. Ewan, Marina. Apay nga nagilimot ka kanyak. Ay, ang mga nodan to pa'y sumangpat nga anak mo iti ruwar. Manuda, jag pa iso kuma. Talo dalaang. Anya, unay matan. Apay nga mo yung bagbaga kanyak deta iti. Kwa, sorry Amok nga bin maupay ka kanyak no ibagak dagpaiso. Adan bukod a pamilya dagiti nada. Kinapudno na. Iso na ti papapanan ti pensyon ko. Awan ti mabat-bate kanyak. Tanudyak mo't ito ti pagrebeng ka dagiti anak ko. Maidarumak. Iso nga awan ti maramida. Unay matan. Pasensya ka na. Awan ti maititad ko akwartakan ka. Kat ulitag tagkid daw iti pamakawan kan ka, Marina. Agilibre ka mama, Marina kaanakan. Nagpensyon san ti asawam. Ay, Nay, di ka agsinaay Agilibre ka kunak. Di ka agim imo tamaditi kasta. Ken apay, no saan aga po kanyak? Nakaasawa ka nga ron iti pensyonadaw. Naimbag tadinurugan ka edi amaki asawa kin ni Hiner. Tano saan? Baak ka payla ko mga aging gaita. Sigin agilibre kan. Uray tinapay laeng. Ken 150 alod. ay, anyat kwartak nga ante. Ne, apay, di na itatipensyon na kang kaya. Kano agasawa kayon? Rumbeng lang nga irimit na tipensyon na king ka Awan irimit na kanyak ante. Ngamin, adu ti suportaran na nga anak na itirwar. Anya? Anak na itirwan? Apay, adu ti chicks na? Talo dagiti anak na itirwar ante. Nagitilangan anak na ti suportaran na kanyada. Anya? Ay, naglukon? Nay, Marina awan nang durdurog kang kaamaki asawa kinihinir Adda na kamaw. Bakit kan? Iso nga amumunti na saya at kan saan, wal? Ha? Saan kamitan nga ubay tapno padurugan? Basta awan pagpabasulam, Tawan ng duruking ka. Pangadang mo ta. Sapay kumatawan pagpabasulam ka anakan. Nagbalin na defensive ni ikit ko, gapoy tinamuan na may papan iti asawa. Nasair magtirik na, gapoy timpudno ti asawa kanya. Ngam gapoy tinapas na kapanagkid daw ni Hiner, iti pamakawan, pinakawan ko kat inaklon ko, tinapalabas na. Apa man na nakalpas iti kolehyo dagiti talungan naknaitirwar, na dan iti trabaho. Insar dandamatan ti dimawat iti kwarta iti amada, kat pasaray isudapayan ti mangmangtad iti kwarta kan kuwana. Alakastan ti pagayam mo, Marina. Please like, share, and subscribe. Thank you.